Assalamu alaikum, hurmatli seyirciler. Bu UA TV studiyada Ukraina haberleri bugün mayısının 22'si çarşamba günü biz sizlerge Ukrainada ve dünyada olup geçken vakalar hakkında tarif etmege hazırmız. Ukraina Təhlükəsizlik Xizmeti başının yanı muavini Ivan Bakanov oldu. Buna ait ferman Ukraina prezidenti saytında yerleştirildi. Bakanov kabarcılığa ve teşkilatlanğan cinayetçilikке karşı küreşken idarenin başında olacak. Ivan Bakanov Studiya Kvartal 95 adliyecisi. Evvel Volodymyr Zelenski'nin selaf aldı ştabını idare etti. Tünevin basta 3 Ukrayn askeri yaralandı. Rus işgalciler 5 kere ateş açtı. Ağır silah kullanılmadı. Birleşken Kuvvetler Operasyası ştabının malumatına göre Vodene, Pavlo, Pelagnutovo ve Şumi tarafında boyvikler tarafında granat atqıç, iri kaliberli kurşun atqıç, hafif silah kullanğan. Kaydı etile Ukrayna askerleri de cevap olarak ateş açtı. Bugün ise Donbas'ta tınçlık rejimi hüküm sürmekte ama aynı zamanda 8 Ukrayna askeri boyvikler esirge tuttu. Ştab bildirgenine göre askerler yolunu şaşırttı. Попередню інформацію штабу. Bugün sabah Birleşken Kuvvetler Operasyası erkeninden 8 asker Novotроицке tarafında yük maşında keteydi. Biraz yolunu şaşırttılar ve vaqtınca işgal etilgen bölgede uğradı. Anda ise Rusya Federasyası silahlı müfrezelerinin boyvikleri tarafında esir etildi. Birleşken Kuvvetler komandalığı askerlerinin geri kaytılmasını için gerekli çareler görmekte. Baş nazir istifası hakkında rezası yukarı radanın bakıluvuna berdi. Reglamentke göre halk mebüsleri 10 gün içinde onu bakıp çıkmak gerek. Volodymyr Groysman takımının işi için utanmağını bildirdi. 3 yıl içinde devlet borcu 80'den 60%'ge yükseldi. Aylıklar 3 kat arttı ve altın valuta yedekleri 20 milyar dolar oldu. Ama buna bakmadan Prezident Volodymyr Zelenski hükümetinin işini kanıtlandırılmege kibesaya, şunun için baş nazir öz vazifesini terk etmege karar aldı. Коли виступав президент у парламенті. Президент parlamentте sözge çıkkanda ümitten istifaha ketmesini istedi. Anlaşılğanına göre o ve onun takımı ileride ugumizde olgan ve bir yerge kayıp olmagan vakalarga, meselelerge karşılık göstermege hazırlar. Bugün de ciddi devlet borcumuz var. Təhlükəsizlik sahasında haflar var. Toprak bütünlüğü, energetik təhlükəsizliği ve ilahre. Hepsi bu bizni rahatsızlay. Menimce bugün tertibinden olgan esas meselelerdir. NATO Harbiy Komiteti Rusiyadan Ukrainada tecavüz toxtatılmasını ve esir harbiy denizcilerinin azat edilmesi istedi. Bu bağlaşımın yukarı harbiy organı baş ştablar haberlerinin oturuşu Brüksel'de geçmekte, anda halkara təhlükəsizliginin o günde turgan meseleler ve Avrupa'da NATO güçlerinin kenleştirilüvü yolları müzakere etili. Oturuşlar vaktında Ukrayna'nın de NATO ortağı olarak sessiya ötkerilecek, ilerideki işbirlik ve Ukrayna silahlı kuvvetlerine harbiy yardım gösterilmesi hakkında laf edecekler. This alliance does not. Bağlaşım Kırım'ın kanunsuz işgalini tanımay hem de tanımayacak. Biz Rusya'dan Kırım'dan ordusunun çıkarılmasını ve Ukrayna şarkındaki boyviklerge kol tutmasını toxtatkanını isteyimiz. Bu ile gerçekten sen noyabr ayında Keriç Boğazı yanında esir etilgen denizcilerini ve zapt etilgen gemilerini azat edilmesini talep etemiz. Amerika Birleşken Devletleri Rusiyaga karşı koşma sanksiyalar koydu. Bularının arasında birkaç Rusya şirketi S-300 ve S-400 uçak kuvar raketa kompleksleri için raketalar yasalgan Avangard Moskva zavodu, Tula şehrindeki Bunyecilik bürosu ve uçak kuvar raket ordusunun yukuf merkezi. Bu iki şirket ve okuf merkezi kütlevi telef silahının kullanılmasına kanununu bozdu. Amerika Birleşken Devletleri'nin fikrine göre bu zavodda yasalgan silahlar Irak, KNDR ve Suriye'ge teslim etilgen. Amerika Birleşken Devletleri'nin kırıcı uçakları Alaska yalısında Rusya uçaklarını yakaladı.
Бу дорт ТУ-95М стратегик бомбардыман ташыйчы ракетаве эки Су-35 Курыджы учак. Боқта Твиттерде Шимали Америкава космос мудафасы команданлығы хабер етті. Берілген малюматқа көре майысының 20-сынды Русия учаклары Аляска ве ава мудафасының танытуф мынтақасында еді. Амма айны заманда халқара ава бошлығында қалмақтайды. Москваның ресми білдіруінде Курыджы учаклар анылмай. Директория рейсы Украина Халк Жумхурияты ордусы флотның баш атаманы. 20 асырының башында Совет акимиятыне қаршы күрешчі Симон Петлюра 140 яшында. Киевде мемориал иншааты янында бір адлы соқаққа оркестрве Украина арбейлерінің иштирагынен хатыра мерасимлер өткерілді. Акция вақтында Украина Халк Жумхурияты вақытларының арбей урбаларыны киген тарихи тамиржилер Симон Петлюра абидесіне чечеклер қойды. Нам важливо пам'ятати цю історію, нам важливо пам'ятати. Ось тарихымызны білмек керекміз. Симон Петлюраны да унутмамақ мүйімдір. О Украин инқилабының көрімлі әрваплардан ве Украин ордусының майданға кетірілгенінден бірісідір. Язық ки ось ордының керек олғаныны анлағанлардан бірідір. Бұ ерде әм курсантлар, әм аскерлер олғанынан мемнүнім. Чүнки тарихнен бұ бақ ордымызны да зиеде Украин ве күчлі япа. 6 адам әля колды, 2 yüzі яраланды. Бұ Индонезиядаки наразылықларының нетижесі. Анда адамлар Джакарта соғақларына чықы президент сайлавлары нетижелеріне наразылық көстерді. Сайлав комиссиясының мәліматына көре сайлавларда шымдыки мемлекет президенті Джоко Видодо ендаве оның әсас рақыбы Прабова Субинанто етежеклер сақты олғаныны білдірді. Өз тарафдарларына наразылық көстермеге теклиф етті. Наразылықлар вақтында қанун құруйжы органларының чарпышывлар юз берді. Адамлар полис хадимлеріне ташылар атты, полис есе көз яшлатыжы газ ве суватқыч қоланды. Чехиядан наразылықлар мұстақыл адлие кеченлерде Праганың меркези мейданында бенлер адамлар адлия Назира Мария Бенешованың истефасыны талап етті. Себеп Назирның прокуратура ислятыны кечермегеве баш прокурор вазифесінің лягу этелмесіні истегі олды. Тамам баш прокурор Чехия баш Назиры Андрей Бабешнен бағылы қабаржылы қавғасыны тақиқ етмекте. Баш Назир Авропа бірлігі бюджетінден субсидиялар үйлештірілмесінде доландырылы жиқлақта шәклене. Құрметлі сәрджілер, бұ дақиқаға бұ сонки хаберіміз, әдәдәдічі хаберлеріні сізлер UATV.ua сайтымызда оқи білесіңіз. UATV-лі олыңыз өзіңізге мұқайт олыңыз, сағылықнен қалыңыз, көрішкенде.